I lost all my savings, 300,000 lebih. I almost lost, not almost, but I lost myself. Itu yang paling sedih bagi I. This is the only place yang every time coaching, tu dulu, Allah dulu. Okay, nama saya Aisyah Rahman. Saya adalah guru pakar kewangan untuk wanita di bawah program Women and Wealth. I did my first million tahun 2024, iaitu tahun kedua kami berguru dengan Fani Evo. Dia bukanlah perkara yang mudah, juga bukan perkara yang susah. Cuma dia perlukan komitmen, bukan daripada tim dulu, tapi daripada komitmen seorang founder untuk pecah. Sebab I ada this mindset yang, sebab kita tak pernah buat half a million pun kan. Jadi bila nak terus stretch ke 1 million tu, dia rasa macam betul-betul. Dia bukan je duga sales marketing, dia duga mindset si founder ni yang tak percaya dia boleh buat. So apa I buat adalah, of course, berguru. Sebab sebagai seorang guru, dia kena ada guru. I nak tahu daripada perspektif seorang guru, mata dia, apa kelemahan company I sekarang ni. Sebab I tak nampak. Kenapa Fani Evo? I ni go by intuition. I akan datang event dan I akan rasa. Kalau vibe tu tak okay, I tak masuk. Tapi Fani Evo ni vibe dia berbeza. I don't know dari segi apa, but I think one of it is spiritual. Apart from spiritual, I nampak Fani Evo ni dia bukan saja kelas. Orang selalu kata Fani Evo ni business coach. Tapi diorang tak nampak all the sub brands dekat bawah Fani Evo ni ada macam-macam. So as a founder myself, I tak perlu pergi banyak tempat. Sebab I kan nak cari jalan mudah kan. To build this business, I lost all my savings, 300,000 lebih. I lost myself. I rasa macam lonely tu pastilah kan dalam business, sebab kita tak ada partner, kita tak ada orang nak bounce back, kita tak ada boss. Jadi I lost myself, itu yang paling sedih bagi I. Tapi Asbab belajar dengan Fani Evo sejak Jun 2023 dan jumpa asbab-asbab yang tolong I find myself. Alhamdulillah makin bersyukur dan sangat bersyukur actually, kerana rezeki yang terhebat sekarang adalah nafas dan nyawa tu itself lah. Benda-benda ni yang I tak rasa guru lain pernah bagi I in my life. I have so many guru, no? But this is the only place yang every time coaching, tu dulu, Allah dulu. Jangan malu untuk mula dari kosong. Kadang-kadang kita dah climb tinggi kan, sebab dah ada nama, dah ada whatever, kita takut nak jatuh dan kita tak nak minta tolong. Kat situ kita panggil ego lah. Ketepikan ego. Sebab dengan ego ni, dia boleh jadi barah tau. Dia boleh hilang keluarga, hilang business, hilang diri sendiri, hilang macam-macam benda. So pesanan I, before you want to raise your business standard, you adalah pantul kepada business. Kalau you nak raise your business, you kena raise diri you. Tapi kalau diri you tak kat ni, tapi impian you business kat sini, you yang akan drive business. Jadi you kena raise yourself, your standard first, then only the spill over akan spill over kepada business. I'll see you at Raise Your Business Standard.